بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jarinya, sab kita niyo ha waktu na to ini, amuin kumawa kita pengajian, ganap sim pengajian sin kita niyo nakaunayad to, dahin ha mga wasiya sim pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian, aun pa nakakapin pengajian dahin ha amin nakaunayad to insyaallah. Ha waktu ini sumpatan na to, kalu matangbos na to inyad to kataan insyaallah ha waktu ini. Manjari balikan na to dahil nga panagnaan basahon in hadis wasiyah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat dahil ha pangtungod niya si Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, nagbayta siya laong niya قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu at-Tirmidzi. Wa fi riwayatin ghairi at-Tirmidzi قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Aman tulong ta in riwayat amin kahinapusan niya haulihan nito wala na to nasabot na nakauna insyaallah, murah-murahan taufikan kita nun sin Allah Ta'ala waktu ini. Jari niya in kamaksuran sin hadis amoy in kiatagnan na to sin nakauna yadto in sa kaula-ula in sila nangungura hambuk sa sakatan dahin ha mga unta, nagbaytain Abdullah ibn Abbas lang niya abuk waktu inaku hatay Quran sin Rasul, nangungura manjari inagi sin Rasul iyakaw lang niya bata-bata hindo ang takaw dahin ha mga kabtangan ataw ring ha mga pangadjian, ihfadillaha yahfadka. Mumusalong niya in Allah subhanahu wa ta'ala, mumusun niya isab kaw. Wahfadillah tajidhu tujahak. Bangmuin Allah ta'ala mumusun, na kabaakan mo siya, yan haunahan mo. Idha sa'alta fasalillah. Apabila kaulong niya, mangayo ka niya, ayaw kau mangayo, atawa aun maksud mo magkakunahan ini uno-uno na dahil ha mga miyumuhot mo subay kaw mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala muna rin hakatan. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Bangkaw mangayo tabang harap na akaw muna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ingata lang niya
misan pa ing kaunan singkatan ummat, nagtiruok, dimihil kay mo kamumpaatan, uno-uno na. Wayroon kamumpaatan jumatukay mo, buat nalengkan amurain asal nakasusulat kay mo. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alayk. Demikian misan pengkaunan singkatan umat, amin maghambuk sila katan dimihil kay mo mudarat, wayroon mudarat jumatukay mo buat malengkan amurain asal tiaratong ataw nakasulat asal dumatong kay mo im mga mudarat yadto. Urupiatil aklam wajaf patis suhub. Biyayta doon hayaon, iangkat na lang niya ni pagsusulat, sarta nawayroon na hikasulat, at inatangbos na. Impagyanon doon haon, amo na yun, biyayta tahan nakaunayad to, amoy in kadar, iban sing kada, inyan kataan, way pakita na papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, asal nakauna na in qadar. In sukod, sin hambuk pahambuk, nakasulat asal, iwan sin uno-uno na, dahil mga rijiki, niya rin di halaw man sing gumini, yaon na asal nakasusulat. Damikian in mga yan, biyabay ta pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, harugaing hadis, apabila in bata-bata, ini halawm sintian niya mabut, sintian sin ina niya mabut na siya hanggatos tagkauhaan adlaw sa kira-kira 4 bulan na parahan na siya sin Allahu Ta'ala sin 4 parkala maun kaniya. In pagyanon dito hadto, muna na, in tungod paparkala, amoy in katubtuban sinabuk mano siya, kaya susulat na asal, maunuin lukay niya, dahil hindi halawm sing gumiini. Ay laong ta, in siya yaon, adakala, di pa siya misan makakita sin sahaya sin dunya ini, miabot na yung pangumulan niya. Amo atin nakasulat kaniya. Aon doon haon, mga pilaadlaw, makakuha siya ring halawman si pakandangan ni ina niya, damikian amurad tuin asal kaya susulat kaniya, in siya long tatimubtub na in kabuhi niya rin diha lawman sing gumini. Naaon isablong ta doon hayaon sambil abutan siya maglian din diha lawman sing gumini. Na inyan katantan asal kaya susulat na in katubtuban sin manusia, biya long ta sin hambuok manusia, amin kaya susulat kaniya, isiyun maraniya maglundang panon di halong man sing gumiini, atawa isiyulong tain mahinang niya iban, maghula-hula halong sing gumiini, inyan kataan asal kaya susulat, bang isiyulong tain suku niya, sampay pangan, sin mahinang niya suku, maraniya maglundang panon halong man sing gumiini, asal kaya susulat. Pila, in gumawa dahing mga bata-bata, dahing halom tiyan sinamin anak niya asal kaya susulat yadto. Bihan. At niya aun doon haon, biyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala asal kato. Aun doon dihilan sin Allah ta'ala anak, usog iban babae. Aun doon usog sadya. Aun doon babae sadya. Aun din doon wayroon. Nain mga ini katantan, tutukasan din Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaon bang biya diin, in ini pamagbog sinambok manusia, doon haamuin amanat sin Tuhan Rabbul Alamin, biutang doon kaniya. Halawm sing kabuhi niya, ingkatan yan mga kataw-tay manghuran, amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Na inyad to katantan, subay kita rin mahinang hayanat, subay yad to hikatunay ta, doon haamin kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hikatunay ta, doon haamuin piyang dakan kato mapatut hinangunta hakabuhi sing kita. In katan kaya wajiban kato subay na to yad to paganggaw taan hakadar kakausan na to. Inyan katan na damikyan nakasulat sabab di makahibal in limat tamisan ang katon pataas bang bukon daing amin ini gantaan asal ini siusulat sin Allah subhanahu wa ta'ala para kato. Bihan. Nabiyan na sinagi, intungod pa kaya susulat yan, bukon yan lang ta,
in siulat sadya ini marayaw. Yaon da siya sulat in mangi. Amin mahinang singkita. Sa buko ni maanan niya, ingkatan kaya sulat mangi iwan marayaw jumatukato. Sabab inyan katantan, kita in magpi di halaw man singgumi ini, sabab biyabaitaan kita singkatan, mapatut tahinangun, iwan uno, in kabayaan sin Allah Ta'ala, mapatut na to paganggautaan. Na kita in magpi, bang uning kabayaan ta doon kahakakuyakan sin Allah Ta'ala, atawa kakuyakan sin ginawabaran na to. Atawa kakuyakan sin mga manusya halawman na to, amo tinakaroon na to pardaakan nila. Na yung mga yan katantan, uno-uno yung jumaturing ha mga hinangtad to, asal yad to nakasulat. Amo at yung pagyanon, lang niya, parusukuan sing kita. Hambuk din ha mga, ini, mapatot na to hinangon, muna-muna, doon haamuin, magmumus kita, sin ini pagyanon sing kita Allahu subhanahu wa ta'ala rin na to kakausan mumusun sumakawain pagyanon niya hipapumus kato amin katan piaratong marikato sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na impiatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hauno-uno hinang inyan katan biyabaita sin Rasul sambil biyaita ni hambuk hadis niya ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallah illa wa amartukum bih. Wayron ako lang niya atawa wayron kya tinggalan ko hambuk uno-uno atawa hang sulag uno-uno. Amin hikasuok niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala buat malaing kaninyang katan kya pangdaakan ko kaniyo. Nabang sa upama wala na to nahinang deng kato yad to. Kita nagbaya sabab biyabay ta yad to asal kato taniyo mapatot suway na to adto akaron sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksintuhan na to Rabbul Alamin hasupayari maun ha antara na to impagsulang manulang bat bang ini iurol si manu siya ing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam way say ni manu siya magsulang hapag-agama bihan sabab yaon na Rasul sallallahu alaihi wasallam ing katan hinang mapatot singuran iban yaon na natubos sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan pangaddatan sa rayaw-rayaw. Nabang sa upama in kita inikatan, amun simingod sin pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, marayaw in pakaradyaan jumato hamano si alaw man singgumini, iban humatul in kabuhianan, iban sing kabuhi singkatan Muslim, halaw man singgumini. Sabab in agaw katantan sin Rasul pamarayaw. Wala siya ini nagdaak kato pamangi. Sambil wiita niya, kato taniyo harukaing hadis, long niya, ini tutug kaw roon hakabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imana niya tumutug kaw hakabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, tutukan mo impiyang daakan sintuhan Rabbul Alamin. Iwan tutukan mo, inamin piyang langan, di mo hinangon. Tutukan mo impiyang daakan, tuyuan mo hinangon, ing kakausan mo. Ini, doon haon, bang mo yaon na hinang, biya kausin, nakahinang, laung tataming, sing ginawawaran mo ring hapinar ka dyan. Hati niya, yung mga yaon, mabista kita hambuk, dahil ha mga, ini, Muslim, bariman sa bunal. Nabang kita nakasud na hatumpukan yan, wayron nakasusahan na to. Sabab yung mga bariman, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amim matan inhinang niya katantan, gimukugdan papiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na haut niya iwan sin sulga, amura kumaning kamatay. Asabiyad tuwang bihad to na imbutang sinambuk manusia, makuyag na siya, sin mapatay siya. Sabab amura kumanyad to, inamin tingkangan niya pa laom sin sulga, ing kamatay. Sabab wayron makasud pa laom sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala buhi. Subay siya lumabay ring hakamatay. Amuad to in pag-ianundunhan. Naman jari, bang nato, iaayupot marayaw, iahalgaan marayaw, impiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in katan susukat-sukatan nato, patuhan Rabbul Alamin, an wala doon kato, inyan hirihil niya.
Sumakawa impagdihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon siya, amin sa roon doon, magsamatukbal long simbaha sa sinog. Amin mangayo kawihaon sa roon doon, hirual kayo magtuy-tuyri. Aun yan, waktu kita uning kahalan mo, bang mapatot na kakao, tumayma, sinpiya ngayo mo, sa roon doon. Aun yan, waktu lumabay pila adlaw, ang payad to, dumatong kay mo. Aun waktu lumabay pila bulan, ang parumatong kay mo. Aun yan, waktu, sampay magtahunan. Sampay aun waktu rin na to dumatong na hindi hababaw sing gumiini, dito na hadlaw akhirat para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasababid to, subay hadjari maig impaghuwat-huwat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang doon tutog ka to impaghuwat-huwat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, di kita niyo mabunsak din di halaw man sing gumiini. In kita niyo halaw pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadamit yan, suno sin ini hadis yadto. Bang kamulong niya mangayo tabang, nasubay muna na mangayo ko tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo da paginhawaran mo, sibo da pakakasi mo, sibo da pa katawtay manghuran mo, mangayo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini muna tabang. Ampakaw lumag sindan hikapadyatusin amin maksud mo yadto supaya maaun kay mo. Sabab in katantan dahil nga Tuhan Rabbul Alamin. Siya in katan sin ini naggaganta sin parsukuan sin kita niyo katanta. Bihan. Na manjari. In hadis amoy in nakapin wala tanasabot doon hayaon. Amo na in ini ubos beta kato magpudi manusia atau in katan umat manusia umat jin umat ini hayop, binatang katan, maghambuok, dimihil kato, ini karayawan, di yadto sumampay kato, buat maleng ka na muray nasal kaya susulat kato. Damit kiyan, misan pa isab sila to magpun katan, mag-ison, dimihil kato, kanyo kamudaratan, wayroon jumato kato, kamudaratan, buat maleng kan. Amurain asal, jumato kato, ini asal na kasusulat, dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong niya ron hayaon timubtob, rupiatil aklam, wa jaffatis suhuk. Iangkat na yung pagsusulat, iban way roon na hikasulat, jukop na yung katantan, way nakulang, na inyan katantan, yadto na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In puunan sing katan, siusulat, yadto rakaniya. In pagpindari kita makapinda. Allahu ta'ala manjari niya pindahon ko no waktu kabayaan niya. Sabab na inyadto kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Beta kato, sintuhan na to Rabbul Alamin, halam Quran, in siya manjari, mamindahikan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit, wa indahu ummul kitab. Manjarin Allah subhanahu wa ta'ala, manjari niya papasun, pindahan, sabab mayta, yadto kanya yung puunan sing kitab, piyag susulatan sing katan, makadir si manusia. Iban sin bukon sadya kita, sampay kahayop-hayupan, sampay pa katan, malaikat, injin, iban sin tumbuh-tumbuhan katan, asal yan, aun sukuran, biyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan katantan siya rin makaingat. Na, biya na sinagi, yaon ha Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon, di siya magkaligap, hakatan sin ipon niya, karihilan niya sin parsukuan pakaniya. Bihan, di, wayroon matiwas, doonhan. Aon hadya parsukuan pakaniya. Di mahikaso sa inyan. Bang hibutang mo pa alta, asal yadto nakasusulat na asal. In alta yadto, asal kay mo yadto. Sukuran, bebayta yadto asal. At siusulat yadto asal. Hangkan na, yung mga tao mag-uusaha, amin imian, ili mag-usaha sila lang niya, nalugi ako, inya to rin manjari pamong niya, nalugi siya. Batinalta, yan to rin nga Tuhan Rabbul Alamin, nagpuunan niya to rin nga Tuhan Rabbul Alamin. Impagyanon sin ini kita, bang kita nalugi, amuna in nalugi kita, daing hapagdata sing kabuhi, wala kita, jimaka, sindaakan sin Allahu Ta'ala kato. Na, bang kita ini nalugi dunhan, amo na yan in lugi laung ta way nakatubtugan niya. Amo na yung mga manusia, wala nagtuyo dag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala nila piyakay impuunan nila sa lago-lago,
Unimpunan sing kita sa lagu-lagu, amura in waktu, dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasuway yadto in waktu yadto, pakayon na to, doon haamuin ini kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin sawab hangkan kita piya panjari. Suway yadto, tindukan antain yadto. Bihan. Sabab in piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, na inda jinis bihan. Impiyag biddaan ta iban sin malaikat, iban sin ini jin, na laong niya iban sin mga kahayup-hayupan, aon kanya-kanya piyagbiddaan. In malaikat, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, taga-akal sa way napsu. Ini binatang, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, taga-napsu sa way akal. Na manusia, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, iyaon kanya karwah, in akal iban sin napsu. Nasuway maka taimbabaw in napsu haakal si manusia. Sa wabang nakataimbabaw in napsu na nagakal siya simbaran niya. Suway sa dyan makataimbabaw in akal din hanapsu si manusia. Nabihan yan. Na bangsa upama bihad to in guwa niya makataimbabaw in napsu niya ring haakal niya, tanto na sadya di mo hikatunay indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mataod ka na napsuhan din di hababaw sing gumiini. Mataod ka ibukan halaw man sing gumiini. Amo yan. Naman jarin sumuno hadis, inyaon katan naggayni susud long sin bahasa sing kita, ihfadillah tajidhu amamat. Mumusa impyang daakan kay mo sin Allah ta'ala. Iban simpiang langan niya. Kabaakan mo siya haunhan mo. Bihan. Ta'arrab ilallahi pirraka, ya'rib ka pisyiddah. Kilahain Allah Ta'ala, hawak to kau masannang. Hawak to kau, ini wayroon ligap mo. Subay mo yadto, in Allah Ta'ala, ingatun, hatihun. Bihan. Na impaghati ka niya, pagingat ka niya, baran mo maglawag. Haun mo siya kabaakan, doon hapyang daakan niya. Kato. Bang mo hinangon impiyang daakan niya, kakilahan na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo kakunahan, madtupahan buok, makaingat. Hibutang mo, apa mo imam bihan. Apa imam na, introducean ba ako pa Allah ta'ala? Kalau ini kau yan masuk patuhan, supaya ko kakilahan. Di, kilahin piyang daakan kay mo sin Allah ta'ala, kilahin piyang langan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakilahan na kau sin Tuhan Rabbul Alamin. Bihan. Ta'arrab ilallah pirraka, ya'rib ka pisyiddah. Bangkaw ratungan na sin, ini biya luparagbos kamumulahan, inyad turi pajatuhun sin Allahu Ta'ala yung kamumulahan nito. So, mayta, in Allahu Ta'ala, di siya magpamaruba janji. Di siya magpamaruba janji. Bangkaw ri magpamaruba sin janji, muhiminang, umalup pa Allah Ta'ala, tiap-tiap tumawag siya pa ambuk pa waktu, amin waktu pagbawakan mo iban siya, inya undi mo kalupahan, di isab kau niya kalupahan, bang aun parkala jumatukay mo, amin long ta kamumulahan. Doon haon, sumunod lang niya, wa'lam, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Tumtumalong niya, ingatalong niya, iyakaw bata-bata. In katan sinbiya mga kalaungan na hinang mo, di at tumahinang sabab amuin paratungan kau sin Allah Ta'ala mulka. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Iban unuin jimatukay mo, amuin long ta bukon muka kabayaan, bukon muka kuyakan, bukon niya turing nga para sa baban sin nalaong kau. Sabmayta, in kita ummat hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukon biya sin ummat na kauna. In ummat na kauna, bang sila makahinang dosa sa roon doon para tungon sin Allah Ta'ala kanila yung bala. Biya na sin timpusin, ini Musa alayhi salatu wassalam, amin liu mus sin Allah Ta'ala hipiraon iban sin mga miyamakad kaniya. Timpo hinda karon, amin nagmanja alon sin ini hula pasal sin taod sin alta, in katantan wayron na pakatauhon nila, kabaya nila sila rakumanin taga alta, na sa roon doon.
Nagdaakin Allah Ta'ala, kadtuan niyo kuno hikaron yaon, pangayuan niyo rin kaniya injakat, sinalta yaon kaniya. Pagkadtuhan na raak, inagi, may ta kamo kumakako jakat. Sin ako'y naglugtuhay ni, hangkan ako'y ni nagkarayhan, dahil pasal sintuyo ko. Pasal sinamuin ingat ko mag-usaha, ini ni katantan. Inya to katantan, hambuok yan to rin mga karukalan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. May ta. In kasay niya, naglag sing kabuhianan niya to, naglag sing pag-usaha yan to. Bang siya wala dihilan sinallahu ta'ala kusog. Jumatuad to kanya, ri. Dahil Allah ta'ala katantan, di man jari, baran niya imbantungon niya, sin Allah ta'ala yung nagpuunan sing katantan ng kanjenabiyad to. Na, di siya mabaya. Uno yung jumatukan niya, sipak in gumi, ang papiyasud, hikaron, iban singkatan niya makadkadi, iban sin alta. Amin iulinan niya. Sampay paadlaw ini, wayroong makaingat bang hawno nakabutang, inamuin gusi, hikaron. Bihan. Na, amad to. So, yung mga inikatantan, hambuok dahil nga mga pamintangan sing kita, biyataan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang ulin jimatu kanila, sa sumakawa in umat niya katan, hipagmahuli na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin natin sin hipagmahuli, katan na hinang mudusa, yan dihiran pa kita niyo waktu. Di kita niyo magtuy-tuy para tungan simbala, hasupaya aun waktu na to magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya aun waktu na to pagsusunan na to yung mga nahinang na to dusa. In nahinang na to wala nakaamo kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuad to in pag-ianon doon. Na, ingat talong niya, ya bata-bata kaw. In daraugan si manusia. Hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hakasabar. Mahita, sababin kasabar yaon ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaon problema mo, magsabal kaw. Nakahinang kaw ibadat, patuhan Rabbul Alamin. Bihan, lang sin Allah ta'ala na, iniipon ko yaon. Mihagad simpamiat ko. Wayroon kaniya, nasusa siya. Nagsabal siya. Kikita ako yung pagsabar niya yaon. Bihan. Na yung pagsabar sing kita, apabila kita magsabar, subay resab, iaakaran, tas yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang yung pagsabar, akaran mo si pagsukur, kaingatan mo na yung ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, kana naman mo yan to. Bihan, doon hakinahawabaran mo. Bang biya din yung bugat, ibang gaan niya. Bihan. Nadamik yan, yung pagsukur pa Allah ta'ala, amin niya longta, balabi-labihan kaw, magsukur ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, subayray sa paon kasabar. Uno'y kasabar doon, bang aon mataod alta mo, ayaw mo paggastuhan madto pa amin piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mo usalain alta sin Allah ta'ala yaon kay mo madto pa amin way kapus pa iddahan. Usalon mo pa amin way rong kialagihan. Suway katantan hinangon mo, madto pa pag-agama. Amo ang tuwing karidaan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ang tuwing kababayaan niya. Na, pag-ubos lang niya, wa annal faraj ma'al karb. In katan, maukab kay mo in karayawan, dahing hasabab sing kasigpitan. Inyad to. So, mita, bangkaw na si sigpit, mamikilan ko, biya din kahinang mo sinamin ko niyon, makawa ka rin nga kasigpitan niyon. Bangkaw nag-usaha, wala kimugdan, kaingatan mo na, pangadjian mo na inyad to, na lang mo nalugi ka yan to. Kaingatan mo na, biya din na, bang ka mag-usaha ro ka, di na ka umusaha biya sinyad to. Aming bakas na hinang mo yan to. Lumag na ka sindukaing. Bihan, sabab long sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam, in mu'min, pag iyanon, di magkalusot, makaruah, hambuk lungag. Bang siya nalusot na halungag, bakas kaya lusutan kanya, di na siya malusot, magbalik halungag dayaon. Maana niya, bang wala kimugdan hinang niya roon, hambuk hinang yaon, di na siya minang magbalik. Bihan yan. Amwad to, inamuin pang nindo kato, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, biyay ta kato, kay napusan, wa anna ma'al usri yusra. Tumtuma, ingkatan, kasigpitan, yan haulihan niya ini kaluhay. Kaluhayan, kahayangan. Doon hamin lumabay ko sing kasigpitan. Bihan, sa ing kakunahan mo rito, amuin, yauning kasabar, yauning pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahing hawak to pa wakto. Mataod din ng mga kasahabatan,
amoy in lima bay in kasigpitan doon kanila. Aun doon kasigpitan, amoy in ini biyakad at tawahimin ang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun naroon haon na uto din siki, aun naroon na uto din lima, aun naroon haon na nabutay ng sipak mata. Hipagsukur nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsukur kulong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala narakaruay mata ko. Makakita pa ako on pabuok. Mareo in lima ko, kaya kapinan pa, yari pa ng buok. Naigi ng buok. Sababin ng buok, kinimyuna na palawang sinsulga. Hangkan na siya magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, hangkan naig, pasal sin, iyakad niya in daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabit, magsukur pa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, naig, pero indon kanya ini hangutod simbaran niya bihan. Sababin niya, tumiyuna na palawang sin sulga, ayaw pa siya lawang sin dunya. Bihan. Hati niya makapataod pa siya sin amal ibadat niya. Amuad to mga katawtay manghuran, inding ha mga ini jagahan na to, in katantan, piyang daakan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan simpiang langad niya, sabab induayan, sibu-sibu yan karwarwa ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat dahin himinang kau simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibadat dahin timinggal kau rin haamuin piyang langan niya. Sabab in pagtinggal mo sa dito, ibadat na kula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. So, wayroon kalugian sin pag-ianun mu'min. Na insyaAllah subhanahu wa ta'ala, susungon waktu, ganapan na to na isab. InsyaAllah, kalau makaka, nakita niyo doon kaing deng mga hadis, wasiyasin, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.